Bog, dragi moji, jeste li spremni za priču? Nekada davno, u velikom kraljevstvu, živjela je mlada princeza Elina. Imala je 12 braće koje je jako voljela. Svaki dan su se igrali i smijali zajedno. Ali, jednog dana, zla čarolija pretvorila je njezinu braću u 12 bijelih labudova. Odletjeli su daleko, ostavljajući Elinu samu. Hrabra princeza nije odustala. Krenula je na putovanje da ih pronađe. U šumi je srela dobru vilu koja joj je otkrila tajnu spasa. Mora u tišini isplesti 12 košulja od koprive. Iako je bilo bolno i teško, Elina je strpljivo plela danima i noćima, bez jedne riječi. Konačno, kad su košulje bile gotove, labudovi su se vratili. Obukla im je košulje i čarolija je nestala. Braća su se vratila u ljudski oblik i zajedno su se vratili u kraljevstvo, sretniji nego ikad. Hvala na gledanju i ne zaboravite se pretplatiti